Wakubingelela mfowethu. Wangibingelela manje ngiyalibuka leli iqophe ngiyalonda leli iqophe. Uthezapho so nesiginci wathi sidlaliswa ingane ungathi tishawo lelithi hayi bova uthi manje asibazi umuntu kanjani manje ivuke imali ibeki ufaka izinto legolide ufaka izinto legolide uthe bedla udaka nobi uzikhweqe futhi ubibhofa lana ngesona isikora lana ngesona isikora into ayimastere kahle engaze ngasho futhi mina angifazela abalali labo bekhona athi mina hayi yena mayisahleke ungazi uye ngobuso The Black Life TV. Siyaqhubeka la. Mfowethu ake sikhulume kahle kakhulu ngiyabona kusele 3 minutes ukuthi siqhubeke ngetopic yanamhlanje. Ake sikhulume ngale ndaba kugcine kuhambe kanjani lapha eMnambithi eMine. Cha awuyaphetha uNkulunkulu wakho ndile from the beginning. Yini engaqondile abantu uyabona mfowethu isimo esibhekene naso sizima kakhulu ngani yakwethu. Abantu bahlomekisana impela nje manje amagwasha la manje selusayivele khona kodwa into engingayisho ngala manje awakho useless kangako kodwa akulona nhlobo idayimond la ikhokaZulu mfowethu kuthiwa la test alikhona babeliphethe lutha kulona idayimond ngeke phethe abantu wavula wamchoka lo muntu oyephethe ngesandla ethi uthethe ngomshini ayi manje akho ngisho abantu abangaka babelaphana bemba namanje basamba angithi phela kiningi laba abanawo namafoni ukuyindaba lezi icwaninga izinto yabona banuka bayizindaba bona bona indaba bayibuke ushuthi mfowethu abantu abangaka abaningi kangaka sebengaze badideke uthola ukuthi akona manje akona idayimond badideka abantu enquthu bethi indoda nje uchabashe bethi umqume Zoke ngiyithole le ndoda ngi-interview. Hayi lutho isejele. Kodwa singaphuma noma yini. Kodwa phela laphana lo muntu akagejwanga. Uyena wayicelela ukuhlala lapha. And futhi usasho namanje ukuthi uyena umqhumeni. Vele. What if mfowethu kuboshwe yena ngempela umqhumeni? Hayi mayiphuma lo yamuntu akahole. Hole lokuhlanya ongcobo. Ahole lokuhlanya. Nawe wawukhona lapha. Lo wakwambona lo muntu evuke emathuneni. Wena wawuyenzani pho? Angiyobabaza nje nami. Hey ngoba nawe ngizwe kodwa niyayithanda izinto nawe. Cha bona mfowethu lalela umuntu lapha ngempela owadala inkinga enkulu kakhulu. Ngale nje abantu abathize babengazi. Yabona mfowethu makuthiwa umuntu ophethe amaphoyisa ejikelele. Ethi seqinisekisiwe sokuthi umculi kaMaskandi ukhulekani kwakhe umseleko uvukile emangcwabeni. Elinye igama lelo mfowethu makuthiwa umkhulumelwe wamaphoyisa esho njalo wena uqhamukeke uthi akusuya amazi umuntu bajama efika emathuneni mfowethu ngoba lo muntu igobhena wayenazo maye ngangizothini ke mina imake ngizwe mina bafika kimi abanye abantu bathi mkhulu sizohlola yala lento ngathi lutho mfowethu ayikho leyo nto akuyona ngaleso sikhathi wena usubheke khona sasingeke singayi soyibonela wona lawo manga usho ukuthi mina mangathi angidlulile emhlabeni sekuthiwa ngivukile ngahlulwa kungibona nje uhlule kungizwa cha ngeke izibongo zami usengiyibonga phela ngabo into akusuka manje awusho manje angengikwazi ukusho efonini ngifonela ngemsazweni ngisegcekeni nabo bonke labo bantu lelo abaphethe lolu kopho aba bantu bayasho lathi ngizwe waya sakubona unoChatha uhamba noChatha umfana wami madoda angimkelishile manje manifika lapha lenza njani ngiyakubona ugibele stage phela uthi impela ake nimukelele nanje seyangena ke manje umkhumeni usephakathi uthi umkhulu ayizangifike lapha kamkhulu uyaqalapha nje yenza njani awusixoxele wenza njani ngiyainterviewa manje nisame emotweni savela phezulu sihamba ngeimoto enzima athi sase right isimo sakho sasingabi nje hayi right wavele emotweni sasingathithe phela savela phezulu lapha sabaphekwa imoto zabingelela abantu kwakuphela phela sixoxele ukuthi nibona kanjani ucabange ukuthi abantu lapha babelapha hayi lo muntu phela avela amacala akhe avela khona lapha wena nto akwaboshwa lo muntu
wakwaboshwa kuvela senikhona lapha noma wangena stage asingeke stage wayemembe utweni amaphoyisa yena ayamfihla amaphoyisa ke ayisemdedela ke isibingelela umthangatho wendaba ibingelela abalandeli bayo lo muntu usemlandweni lo muntu yazi abantu babelapha more than 150,000 abantu babelapha nangiqala ukubona abantu eSouth Africa mina ngiqala ukubona abantu abangakaya kodwa nanga umthokozi Komonde uthi engani uwe ngizwe wathi livukile ibhobo engiyakhumbula impela ngizo uwe washo wathala ivukile Nkosi yami ibhobo siyobe sibheke khona sonke sibheke khona hayi nawo ngimi nalo naye wasicela vele usibuye ithandazelo mfowethu uthini wathi ngilozi yakesho njalo ngimi nalo ibhobo hayi bafethu lethi sibangala abahloli nje sonke kufanele kubangela sayifika phesheya wena wathi ngoba ngisho ngiyakuzwa nawe ngiyakhumbula nawe ngizwe wawuphambili nawe uthi awusuka amadoda siyobe siphakathi impela siyo confirm siyobe siyo kanjalo impela siyo sikhona ubanga lo msindo lowo sawuba ubangenani umsindo lapho ngafanele ubange khona wena mana hayi kodwa ngizona befanele ukuthi sifunde omunye umuntu khona insizwa lapha intatheli lapha kuMfowambhense interview abantu ithi sekufike eke angazi umuntu ayibani naye wafika waquleka lokubani amlalele kwakuyi isabatha ntambama endabeni imlalele endabeni kuzoya ngakusasa ngesonto la wabona khona hawu laba nabantu abayibiza ngomkakhe sebethi bayibonile insumpa ngaba ekhuluma nami uqobo lwami phela becha insipho isuphe ngale ngiqhamuke mina ngayathi nje ngithi mina ngiphakathi kwabo futhi uvalo lolungishaya ngilapha umuntu odlengwe phela lapha lo ngagcina lapha nokushayiswa umuntu uvalo ngomuthi indabula valo usile ngendlela ayihlaniphe ngayo la muntu wayazi vele ukuthi wathi ucela nabantu ukuthi abanye wayebaxosha bonke wayethi kahle research ukuthi umgqumeni wayezona loba wathi hayi makungizwe ngingeniseni ungizwe yimi kuphela ngangela ngambona lo muntu wangena wafika kuyena umjikjelo wathi ke wathi abantu abama bodyguard akhe umuntu abamthethe abantu abawuthushi phela umjikjelwa no ngiso wangena ke wena ngangena mina wathatha isiginci sasingaphansi kwelokho njana kombhede lapha inhlanga imanzi lapho uyambona lapho ukuthi bebethi impela bazama ukumeza yena umkovu sesuka lapho wakubingelela mfowethu wangibingelela manje ngiyalibuka leli iqophe ngiyalonda leli iqophe uthesuka nesiginci wathi sidlaliswa ingane ungathi tishawo lelithe hayi bova uthi manje asimazi umuntu kanjani mayivuke emalibeni ufaka izinto legolide ufaka izinto legolide uthe bedla udaka nobi uzikhweqe futhi ubibhofa lalingesona isikora lalingesona isikora into ayimastere kahle engaze ngasho futhi mina angifakazela abalala bekhona athi mina hayi yena mayisahleke wazuye ngobuso ayisahleke wazuye ngobuso wayemaster lishele ukuhleka mampwethu phela sithatha usitshele la ukuthi mase nini nonke sekubingelela uthi awumpwethu kunjani mfana awu uthi mfana emncane uthi pho amacingwane mfana behlumezekile lamazi yazi ngikhuluma isithi engaze ngikhuluma cha uyazi ngikhuluma isithi engaze ngikhuluma lento ukuthi kwesakalana izawathi bathaba njani umuntu uzofana information ukuthi uvalo ngizwe uyigwala uyabonakala lalela habe pheko umfowakho umalo lapha uhlala limaze lapha inyanga yampheka mai awuzima imake la kushaya uvalo wena la ngiheqe uvalo imike kubingelela uyavuma na uyahlonipha ngiyavuma nami ngiyahlonipha ngiyambukisisa uma ngesawa nokumbuka emahlweni umuntu ovuka emathuneni ngiyambuka ukuthi leni abantu awumbabanga isandla ngoba phela uyathanda nokubamba isandla lutho uyathanda ukuya esandleni lutho yena wayeshayela ingoma nje yena ethe composer yena composer
waseyikhopozela ingoma engingazizwa nje kahle amanothi wayengaphumi kahle manje wasengixoxela ukuthi hey bephila kanzima yena usizwe ubani wasezobani ubephila ngelukushana ngenhlabathi nobisi ubisi walithatha uthi utholakala emkhetheni lele ngaze emkhetheni la bephila kuyona kodwa nani nahlula umbuzo ayi phela kuba bekumanje wayeshoot of fast afaka kuma social media lo apha ku TikTok fast TikTok hey nangu ndathi ukuthi hey nangu umuntu angikhuthuza ngoba bavela abantu after ababekhaya bakhuthuza le ekhulu ushothi eli wakashothi yeke wathi uthele umuntu unesiphiyo lo muntu uthi lo muntu wayeshumayela esitimele lo munye egoli omunye wafela omunye wathi lo muntu wahamba lesibhamu sami lo muntu wahamba lesibhamu sami lo muntu ngendlela nesiphiyo wangikhulekela wathi khona intambo ethi zawufa kanti uyokhuthuza ngaso